Seba sun wen bane ba don shima kente wasi Yesu Kristo. Anga ka tam ko ho mem. O kan 2019 ko ho lekrim ka. Chane vatse se ta nechi. Te kamutse gamba gane pa. Dabula wilka penumbanga telutimbi. Mayanga se waiga. Tolugbema. Seba sanu we yewa o wa se kunchane se nangeshi o sera e kapelura yangele akende moite ana we shake wimba yomo se passe kande ondute kana chani watse se chi ya se idene te wasazambe se mbadono wasazambe neno yeo ato utalun na imase Alu semba sonu te wasa ondu kwayo Seluvi seidene na yo jeme tele ondu Tolu talunde ungwa seye Luo faneshi vea o ugende alu Ungo ho pande yo Luyange vedzamse O faneshi ne amosha Agbasonu te wasa ondu gengesi yo Kende na yosha ondu momsu shai unem lu anza negayo anza utiu semba yolo shi anza ungu ho pandene mholo kwa yamde mokenu fu ayu nengkaya ungu pandila mosha agbasonu Zungweme pano, gango shoibo, zungweme pano mo, teleme uma, yange ilune, ayeme aveleye, gan pasemba gane kan Kristu, semba sono, tele andu kashayaji, semba sono, ganga siyo kandena yo. Anzayo la yote wasi unevenda vechi unadivega Chia jijingi na se usano ondu amchie Masha mimi etulu toro na zungu se mono senyo Talusha alusemba sano te wasa ondu kwayo Seluvi seidene na yo jime tele ando Tolu talonde ungwa seye Luo fareshi vea o ugende alu Ungo ho pande yo Luyange vedzanse O fareshi ne amosha Agbasanu te wasa ando gengesi yo Kende na yosha ondu momsu shai unem lu anza negayo anza utiu semba yolo shi anza ungu ho pandene mholo kwa yamde mokanu pu ayu nengkaya ungu pandela mosha gbasano zungwame honu Gango shoibo, tungwame hanumo, teleme uma. Yange ilune, ayeme ayelenye, gan pasemba gane kan Kristu. Semba sono, tele andu kashayaji, semba sono, ganga siyo kandena yo. Anzayo la yote wasi unevenda vechi unadivega Chia jijingi na se usano ondu amchie Masha mimi etulu toro na zungu se mono senyo talusha Icha imi shakenge
Basi Malo, Uenkesti Baji, Klasu Baji, Tele Andu, Uvindana Vesi, Sede lamba hemenga. Tele Andu, Uyangena Vesi, Sede lamba hemenga. Mili Alula, Polo foti uwe ondo. Mili Alula, Polo foti uwe ondo shimavi torugba. Teta unye. Yange injile miande yo chi yolo. Pese Pasela, Polo foti uwe ondo yo. Pese Pasela, Oluwe batele ondo tindi ena vesi yo. Tele ta seke. Alusha miande gakwa lugbe usugba. Tele Andu, Uvendana Vesi, Sede lamba hemenga. Tele Andu, Uyangene Avesi, Sede lamba hemenga. Mili Alula, Polo foti uwe ondo. Mili Alula, Polo foti uwe ondo shimavi torugba. Teta unye. Yange injile miande yo chi yolo. Pese Pasela, Polo foti uwe ondo yo. Pese Pasela, Oluwe batele ondo tindi ena vesi yo. Tele ta seke. Alusha miande gakwa lube usugbe. Cham imim shakengi Ruben Andrumu Ike Enkesti Afia Klasu Baji Wate se Kenta neje gande kanjim Ayima se ha Kaya suta Unka uyima Yange yima yuwe ya upeteru Bange kowe yo Yanyima Orukpe na le zende kwa neteze seikare ka uyima aluke chani uanga ira Yesu yima aluke chani bianawe kwa ira Yesu aluke chani jense ira Yesu turukpe va he Yesu ayima se wate se Kenta neje gande kanjim ayima se ha Kaya suta muka uyima Yange yima yuwe ya upeteru Mange kowe yo ya yima Urukpe na le zende kwa netezi Seika ka uyima Aluke chani uanga ira Yesu yima Aluke chani Ganawe kwa ira Yesu Aluke chani Jeze ira Yesu turugbe Va he Yesu ayima se Atam Amin Shaking Jacob Tefo Ban When KSTJ Russell High Level November Tadne ingi zimba o ewa tim yose du enisha Mungu wankwa me endane du esha Base du ene kentare ufiesha Kadu efifa se undu netane Undu yaka usedene nafe Se dondu na Yesu Akatere onda sugala sedere Ayeja Iwo wangereke Sese undu bolo tane se walintin Yange ibo Diva morunye Te wasi Yesu mause Tare udon shabibiroka Se udo gande olu kana nilu ira yukenta nilu redu tira ide yo se zaya utoru kadu e o
batimitane tane hingi zimba owe batimyo sedu enisha Mungu wankwa meanbane eduesha basedu ene kentare ushesha kadu efifa se undune tane Unu yaka usegene na fe se dondune Yesu akatere onda sugala se dere ayeja iho angeleke se undubulu tane se warinchi yange ibo yivan maluye te wasi Yesu marise kare umdon shabibiruka se udo gande olun kana nenu yila yoketa nemewedu ete aide ya se zaya utorun kadue o gayana wakaro Miri Yesu baba timitane Nubohwa Umase uyave edenwe aondute na jijingi wo aluwe se uyave se masun sisonu tere utorun tere kura se kenyange nezanza Yomba yawe yem jendika ichaje ba okura weke jendela wezaide Yomba gane yaken afishi mamba gen kakentan simba gen yokakasuwa terokura seseide dodoje Yomba gane zamakela tadu ide ido sevese sunwe tere ondo alose ae aka abo batere dese adoyase zungwese manu tese wau umase shakeyo uyavene o semba sonwe Ula sese ya kenti Yesu amen. Umase uyave edenve aondute na jijingi wo alueve se uyave. Semba sun sisanu tere utanu te ukura se kenyange nezanza yomage yawe yem jendika ichaje. Ba okura mekenjende la wezaide yo magane ya kana fishi mamba gen kakenti shimba gen yo kakasuwa terokura seseide dodoje yo magane zamakela tadu eide ido sewese sunwe tere ondo aluse ae aka abo batere dese adoyase zungwese mwanu tese wao umase shakeyo uyavine o semba sanungwe kula sese ya kenti Yesu amen. Atsam amim shekenge te fanduran NKST high level class high level number mom umache wanyi nyalijam zwau kong yo chicha anbane kwa shon yongu setesem Mekula zawa Wekula uwodwa Nitiwane Yamuda na timse Yange miria Landa jamose Akungu yolo nyande Baye mbalu wetu ae ishara Ya wetu waku Shiolu gende ya
akara yenkuwa to Davidi kahun wa Saulu ye mena yo une tu ajali don pa iluku olùṣàtìrà kan lálàmà Yesu ìdálùwà ìgbà lọ́sẹ̀tì àjọyàsí ùsùnwùwù ẹsẹ̀ àndùtẹ̀tẹ̀ lùtẹ̀tẹ̀ ngwangọ̀ ọ̀run débẹ̀ bíbélà yàmùtsọ̀tsọ̀ ùnẹ̀wàtìsẹ̀. mache wanyi nyalija mzwau kong yo chicha anganeu kwa shon yongu setese mekura dwawa wekura uwodwa ichuane yamuda unatinse yange miria Randa shambose akungu yora myande Bayemba luwetu aelishara ya vetu waku Shioru gele ya kaya yenku wao Tu Davidi ye Kahungu wa Saulu ye Mena yoye unetu anjari dokpa iluku olùṣàtìrà kan lálàmà Yesu ìdálùwà ìgbà lọ́sẹ̀tì àjọyàsí ùsùnwùwù ẹsẹ̀ àndùtẹ̀tẹ̀ lùtẹ̀tẹ̀ ngwangọ̀ ọ̀run débẹ̀ bíbélà làmùtsọ̀tsọ̀ ùnẹ̀wàtìsẹ̀. angbamwa lijam yasekachian kane maondo kama kenwe ukom yove ukura jawe urushawu ese anduteke Yesu te ituane ya muchacha la pabeja angbamwa lijam yasekachian kane maondo kama kenwe ukom yove ukura jawe urushawu ese anduteke Yesu te ituane ya muchacha la pabeja. Number show what Hamedzameye kamedzameye ishikitere onduma turu nanenge amoga alushinenge patewa saondu nenge lumbe aye keba kevangeje pashena nenge amo kapeyuna lukara yenzumu awenda chomie etingi unzanyoshintu uyemeta shishipa teyata unshinenge ata keyambushu ayangata angbanigo weyeweze ichikitere onduyele yonguwana Faemakwa uwe karata njajena keneto ujimajepa ondunenge nefakwa useweke jima uwele alu kwa bojinaru dekpa vachicha weyere ichikitere ondushinta nengujega chiajigini suwese Hamedzameye kamedzameye nishikitere onduma toru nanenge amoga alushinenge patewaza ondunenge numeraye kemba kevandeje pashena nenge amo
kapeyo na lukara ye mzumu awenda chome totini unza nyoshinto uyemeta shishipa tuyata unshinemge ata keya bushua yangata andane wo eyeweze ijitite ondu yere yonguhana Paemakwa uwekata ishashina keneto ushimajekwa ondo nenge nefakwa uzeweke shima uwele aru wabonyina rudokwa vachicha peyere ishikite ondo shitane ngujega chiajijini suwese Icham checking Damigo when KST Achusa Classo high level Wahim Meyen Tawan on me young Ayila Casina Equine Tone kapse yen tawasi Vito kame yeme betere Nami zage matire kave Hindene kentawe Mokameza Zuwano menane Opaya Vasusedzwa unga unomna Ide ayentana Lotue Nenanga unom shagbenda Avenda ide Kanga unomna Ape uza chimeluawe Ape uza yaruka ere mokpa mesambeye Andu warakpaka andu wa Uwakpe aza Iyukape aira Nami eme na dondo Veyeveza Nyakembeterene Semba dondon bate yesu panenge Kwaimba seketane Abate iva wasisi Kwaimba seo Eya imanami kenshi Aravetu mayo Sekwa semambashi Shitane kwa Embase umba uwase Opine ngujega Yongu yasi yase mbayira isha Ti Yesu Chaniko useye Iwuase shati Yesu ibese yase kera ideji Me opaga Ruturu mucha Udonunga na jimeya zuwa vyere Angbaneya Tiva emeise Seye shaperadiso Shatara yembete Wahimba Meyen Tawan Noni yangi Ayila kasina Equahimba Tone kapse yen tawasi Vito kame yeme betere Nami zage matire kave Indene kentawe Mokameza Zuwano menane Upaya Vasusedzwa unga unomna Ide ayentana Lutue Nenanga unom shagbenda Avenda ide Kanga unomna Ape uza
chimeluwawe ape uzaya kaele mokpa mesambuye andu wala paka andu wa pelaza iu kapela nomi emena dondo veyeveza nyoke betiranye Semba dondon bate Yesu panengi waimba seketane abate va wasise waimba so imba nami kanshi halavechumayo sepase mambashi shitane kwa embase umawase opinengu jega yongu yase mairaisha ti Yesu chanikose iwu asejati Yesu ibese asekera ideji me opaga ruturumucha udandunga na jimea azuwa vyere anganea keva emese seyesha paradiso shatara kayembete ishahwa Yesu nguinde vakuwa na semba dondon yangela mbadondon te aembe ishichai ya beseo alo yembe emba dondon Yesu aindane ya iyangela kayembe kayangela ma ke Yesu ne auji kayangela ma agbi satakembe usanongo na keva ayo niyo anawasise onyatongange shawe usuro nombure ami yereseyu iyangira nembane dondufye babane sedondo sha Yesu sechiri yangera ndera icham iezerumuku agebuana okine arujega jani abeso senya ke Yerusalemu he shaya yaru etana wansege yembe mabega Yesu nguinde vakuwa na semba dondon yangela mbadondon te aembe ishichai ya beseo alu yembe emba dondon Yesu aindane au iyangela kayembe kayangela ma te Yesu ne auji kayangela ma agbi satakembe usanongo na keva ayo nyo anawasise onyatomange shawe usuro nombure ami yewese iyo iyangera nembane dondufye lavane se dondusha Yesu sechiri yangera ndera icham ieserumuku agebuana okine arujega tani abeso senya ke Yerusalemu he shaya yaru etanya wansege yembegbe mabega Atam amen shaking it sigbe when case tia chusa twaso high level
and my mom. Lucia te wasio, wa wisina isirai. Eluo, wa shone akai. Lone noche ambayulu, gadi amoa onduwe, mgochi anje. Lone noche ambayulu, gadi amoa onduwe, mgochi anje. Shidegema nena yula, lunshashale. Ituwala jega asarana kanemla wela wasiga yawana iku shaimu iye onduti lusiai na adotita yawe ululu ichia umbu wasikwane Kenzende wo Bachianem lua lukeu ma shayere Ichianem lua lupe shisha kwa ọrùn opa Ichianem lua luke Gayo abato te wasinge kai Lone noche ambayoro Gadi amoa ondu tulu toro mguchi anje mluchi aya te wasio kwa uwesina isirai teluo kwa shone akai Lone noche ambayoro Gadi amoa ondu wen Mgochi anje Lune nochi ambayolu Gadi amoa onduwe Mgochi anje Shidegema enena yura Lunshashare Ituwala jega Asarena kenemla wela waziga Yawana iku shaimu iye onduti Lusiai na adotita Yawe ululu ichia umbu wasikwane Kenzende wo Pachianem lua lukeu ma shayere Ichianem lua lupe shisha kwa ọrùn opa Ichianem lua luke Gayo abato te wasinge kai Lune nochi ambayolu Gadi amoa ondu tulu toro mguchi anje Number show Tolubem Wewele ka peshe ma yange do ni manga Jomi wesi yo ita hindi gande orun Te itomyo ita indi gande Mayange sengi manga Tuluma te kawe kwa uchie yu benje Nengene ichomite njite senagena Nyiane aondu te shivande Enwe se shaitonave Kana pine kwa kana lansha uno Ulame montaluga Utalo utesageo Tolubem Wewele ka peshe ma yange do ni manga Jomi wesi yo ita hindi gande orun Te itomyo ita indigande Mayange sengi manga Tuluma te kawe kwa uchie yo benje
nengene ichomite ngite senagena nyiane aondu te shivande envese shaitionave kana pine kwa kana lansha uno ulame mamtaluga utalo tesageo anjondo seyen mayange sepine jega kana pine kwa kana lam shawono nengene ulupine je pangu gao anjoza dido empe ayera anjo gbazanto anjoza dido empe ayera anjo gbazanto itomite olupine je panguga ma olupine chuku chokwanguga itomite ondo ae kana pine anjondo seyen mayange se pine jega kana pine kwa kana lam shawono nengene ulupine je pangu gao anjoza dido empe ayera anjo gbazanto anjoza dido empe ayera anjo gbazanto itomite olupine je panguga ma olupine chuku chokpanguga itomite ondo ae kana pine Ngunka tsama mi checking report ya kwan Christian klasu halevo makudi Yesu o njakwa igen unya gen we yange mayuna yinso atimagba eninde una iyo mo behembe iyuna nemema hechicha avese manakeme kosuya Yahweh Shimaya Yamemi Peuyo Chiwe Yahuya kwa uma Da ukosu Iya ngi Yaluyo ya yagbe Saba kana webiume one webiume o Hetumu au bakere umawu Toka ukumbu bibi aluwe anase Iute pine one tesizege kwa Inenyo Bahebe sise umachi Nengiho Uwelu tana vevange Anyare kuwa Ichivi kuwa shagba Mbunkulu umaga Yobate pinevu yokanyoase Desebe chivi keken yoyowo Kehama kwachi Betolu umana ivere inshi Shiyankuwo yote uneto Umawo unezayato gwen Yesu o Ijakwa igen unya ugen we yange mayuna yinso atimagba eninde una iyo Mo mehembe iyuna nemema hechicha avese manakeme kosuya Yahweh Shimaya Yamemi Peuyo Chiwe Yahuya kwa uma Da ukosu Iya ngi Yaluyo ya yagbe Saba kana
tumbu au bakere umawo toka ukumbu bimbi aluwe anase piute pine one tesizege kwa pine nyo bahebe sisi umachi nengi o guwelu tana vevange anyale kuwa ichili kuwa shagba umbu mkulu umaga yobate pinego yokanyoase desebe chili tete yoyowo kehama kwachi betulu umana iberenshi shiyankuwo yote unito umawo nezayato gbe. Cham imi Shekenge Samuel Tenabo JP NKST High Level Class High Level Akanga Teratara Televendio Enenge Atankara Harijupanga Shimando Ho Telemigande Asha Myange Anombo Aiye Ave awamenya dotega ishimai nemba bochi Yesu vega angara zana yem shafie tesoga o ere chieda umimi ngachi kantoraie uganeya basendeyo ityo nane paje rakatyesenitega watindi utekyo dekendenjega Kanga teratara televendio enenge atankara harijepanga Shimando telemingande asha myange anombo aiye ave awamenya dotega ishimai nemba bochi Yesu vega angara zana yem shafie tesoga o Chieda umimi ngachi katoraie ugeneya basendeyo ityo nane paji lakatyesenitega watindi utekyo dekendenjega. Atsam Ami Shekenge Samuel Te Ngwatsuyo NKST Class High Level Number more Wawatseren Sila Dofa Bangu Vinkan Esira Uyirati Zayo Unabekankan Yesu ya inyo Shitso ambahene Yangewe so Upelenze genge Ijewele umbe yubububu tonongunuru Taveira Yesu te awasive Aegepa Budirike Yeseyiraun Uyiragayo Mayange Zayoro Dega Arowe ayen Kaingayo Awasega Bagure Torusha Zambiana Torutarone Wangewe Deyame Hetoyo Gaowa Kayesuma Aruse Oyimaneu Bese Zayo Chichae Wawatseren Sila Tofa
bangu vinkan eseyera oyera te zayo wo unabe kankan Yesu ya inyo shito ambahene yangeweso upere zegenge ijewere umbe yubububu tonangunuru taweyira Yesu te awasiwe aregepa ngudivike yesiraun gayo ma yange zayoro dega aruwe aya kangayo awasega bagurere torusha zambe ana torutarune wangewe deyeme hechayoga owa kayesuma aruse oyimaneu bese zayo chichae Number 1 Ilo hota chi nyongo shaya utorun Jijingingu yon se hu hwayo yangela seza inyongo shaya utorun yo Mbuwekondo imomeza nyongo laga Kana nemsono jijingi na tondo Kendo inyangu Yange ambe uwayo Menyaro na yambe Ilo hota chi nyongo shaya utorun Jijingingu yon ese ufayo yangela seza inyongo shaya utorun yo Mbuwekondo imomeza nyongo laga Kana nemsono jijingi na tondo Kendo inyangu Yange ambe uwayo Menyaro na yambe Yayera angereke yuwe mangi Kachondo imlu amijene torusho Mbuwekondo imomeza nyongo laga Kana nemsono jijingi na tondo Kendo inyangu Yange ambe uwayo Menyaro na yambe Wasea kafe kana musha yangela mekuma unyoru nyongo yo Mbuwekondo imomeza nyongo laga Kana nemsono jijingi na tondo Kendo inyangu Yange ambe uwayo Menyaro na yambe Atama mim shekenge jime Shadrach Ushahamba Wenkasti Achusa Ken class high level Number mo Umbu kwa ugane panguwa ambewa ye kwa oshaye Ishimailu usa esaye Shizande shashare Ishimayo Masham nango asheo Baumbuwe kwa ugane nguva Nguva eke abunde gao wa ugane kwashi Shashamlu bindayo umbukwa Uwaluka jilitama Yawaingawa kande boma utane Yawaingawa kande boma utane Zande shaji jingi shae Uluwane uta Paukbane amashigundu Wawe tado yunyo kwa ugane pangu Kae usutalo
ugane pashingu shambelambave luzande kaita shambelambave lulembe kaita tolumateo anameme kan Yerusalemu gaya yembe itanechi kai karewe udondo yawe fakwa shingu kauma utalo mbukwa ugane panguwa embewa yekwa oshayo Ishimailu usasayo shizande shashara Ishimayo Masham nangu asho Baumbuwe kwa ugane nguwa Guwa eka abundega Jashandu igbindayo mbukwa Uwaluka jilitama Yawangawa Kandebo mautane Yawangawa Kandebo mautane Zande shaji jingi shae Uluwane uteo Baupane Amashigundu Wawe tado yonya kwa ugane kwangu kae usutalo mbukwa ugane pashingu shambelambave luzende kaiteya shambelambave luembe kaiteya tolumateo anaveme kan Yerusalemu gaya yembe itanechi kai karewe udondo yawe fakwa shingu kauma utalo ishahwa luwanka ijako atena yange wanka Ijako atena yange waika Ijako atena yatarucha zazavisha udai bakashiara Saijentanu shawanzaka Shitira ishima Hidete na yangete nango ayambishimo hijangu buwa Ipe kushayanga Metile ashima Wepatile shima Sechi setile Asima vese waye Gaya nengape Seluzara kakwere Gaya nengape Seluyamela kainti Saise undo afase Mhese idete Paluse nombo ikase vati Yanga inkuse bama Onga kwere Bayana kashira Luwanka Ijako atena Yange waka Ijako atena Yange waka Ijako atena Yatarucha Zazavisha udai Makashiara Saijentanu Shawazaka Shitira ishima Hidete na yangate nango ayambishimo hijangu buwa Ipa kushayanga Metile ashima Wepatile shima Sechi setile Asima vese waye Gaya nengape
seluza la kakwere gaya nangape selu yamara kaunti sai selu afese masaidate palu seno moika sevati yangari kusibaba Ongo kwere bayana kashira. Semba wana tama mim shekengi James te wasikajo u NKST high level class high level number mom bibi o kwa ye gamba dondon bibi o kwa upe gamba dondon sana bakpi ayo shakwa u ayasu angeyun jai vandi pasin se gaen na jim Iause teye sega shio ayangea masicha kumaya ichara monongo Kwa kumayove vene alunongo chavungave uganshira icha kuyongive aingira angana ujura mbayuru ingia iginga chichicha bazayo maya kaira vegangira zendira gasha kwawe yasu ya washokamye selunanganamiye iyayi badondoka kumaga bibi o kwa ye gamba dondon bibi o kwa upe gamba dondon sana bakpi ayo shakwa u ayasu angeyun jai vandi pasin se gaen na jim Iause teye sega shio ayangea masicha kumaya ichara monongo Kwa kumayove vene alunongo chavungwave uganshi aicha kuyungive aingira angana ujura mbayuru ingia igina chichicha pazayo wakaira vegangira zendira gasha kwawe yasu ya kwashokamye selunanganamiye iyayi badondoka kumaga Empese o wate oka use zambe apani cham Shia se shi ese solum luase ya gaya ubunde abunde cha torugwema bunde ga chaninya cha ija kuwashiange chani baungwangiye baga angane yawase zambe aondo azungwe se shai iye bunde se ya ushagayo ineo kwa ifa nje payo mbagayo kai seve ase dume angane akane ae gayoro venga bibiro ekwa umimingu kega chana ena nje kwa ije pale se auganga Empese o kwate oka use zambe apani cham Shia se shi
ese sorum lu asiya Gaya ugunda abunde cha tolu gbama bunde ga chaninga cha ija kuwa shiangu chani ba ungwangi evaga angane ya se zambe aondo azungwe se shai iye bunde se ya ushagayo inero kwa ifa enje pai ombagai akai seve ase gume angane akane ae gayoro wenda bibiro ekwa umimi ngukerenga chana ina enje pai den pale se augbenga Ishauha ama kwa chikate kanaya vekwala tale ukana paluna baisira kakwau oloki egbamonga kwao atune amoya mfatinaga bakiri moyo uzanza nekiage nemo ateshio unangue nengo kaluti hamu kapete ave sejeneye apete ave neya kashayu saya siseyae ninyo nevi chichave kasera wazwa neuwase sewa nenandise fandungu kambyanlura mayangiga naunenayanga nengu talutiwelihangi neagachi mauyo isaenje manishionguya jijingi ute unenaneka kwa umaruya nengo talutiga ne asongu seti ne ajide ya kwa taluti ya nengoga ama kwa chikate kanaya vekwala tale ukana kwaluna baisira kakwau olokile gbamonga kwau atune amoya mfatinaga bakiri moyo uzanza nekiage nemo ateshio unangue nengo taluti hamu kapete ave sejeneye apete ave neya kashayu saya siseyae ninyo nevi achave kasea wazwa neuwase sewa nenandise fandungu kambyanlura mayangiga naunenayanga nengo talutiwelihangi neragachi mauya isaenje maneshionguya jijingi ute unenaneka kwa umaruya nengo talutiga ne asangu seti ne ajide ya kwa taluti ya nengoga Atsama mim. Shakingi Samuel Tekro Oba. When Christy J. Class high level. Number more. Tan no maya. Shafi gande. Taingi. Zimba se duwe kesha. Aingane
sedueneke usha gayo iyange ite unaide uwakuana vesira merambawe noru shafe yerenjae wo ayomi kwarun kuangereke te ati vechi chamberambawe teke atorumayo ve azu anjari umashaya usorun yoranganye sedueneke usha ude yamene vesike usuga vasedunu ne torugba tane norumaye shafe gande taingi zimba sedueke sha aingane sedueneke usha gayo iyange iteruna ide uwakuwana vesira merambawe nuru shafye yerengae wo ayomi kwarun kuangereke leati vechi chamberambawe teke atorumayo veazu wanjari umashaya usorun yoangane sedueneke usha ude yemene vesike usuga vasedunu ne torugbe Mbohwa sechiwi we Yesu yolinini venjin pakachi yoto Yesu himo yongu yasiratu setuane maye Whatever ayaye uluo se shayama ama Yesu kuwabe imese atorugbe abatura isema kwaga bausuwe osegba wejega we Yesu yolinini venjin pakachi yoto Yesu ime yongu yasirate setuane mae Whatever ayaye uluo se shayama ama Yesu kuwabe imese atorugbe abatura isema kwaga bausuwe osegba wejega Icham imi kekenge adite Gideon. Uwenke stije class to high level. Nsang kwa momenteli raonduwa na mulu awe mangila emekuma unyolu shaya wuya tere andao yala sare shima Teange uzameme awe nyonguke Magenya ina muchiriwe Chiwasare mauzayo baketaine Mechuku tangujega Angetimi sebe Bayo mumba uwaseje Tane gandi sewe seira wetere Vasu ese serudoke awe Eyane suwe Elisha rutura tere Unave umembe Yate ukendi seyo sete Señor Tarutonu lagatere Bendatave gandi Totero yako useseje Unduwe mayangega Tau atenge naipa
Tesema kashaikuyo. Mtsankwa momenteli maonduwa. Namulu awe mangela emekuma. Unyalu shaya woya. Tere anda yala sale shima. Terange uzameme awe nanguke. Maganga ina muchiriwe. Chiwasare mauzayo paketaine. Menchuku twangujega. Angetimisepe. Payamumba uwaseje. Tane gandi sewe seira wetere. Vasu ese serudanke awe. Eyangu suwe erisha lutura tere. Unave membe. Yote ukendi se asete Señor. Tautonu lagatere. Benda tave gandi. Dotero yakwa usesede. Unduwe mayangega. Tau atenge naikpa. Tesema kashaikuyo. Chami min. Shekenge Moses. On the Vedzungwe. Wenkesti high level. Class of high level. Makudi. Kofangu wenjak bishimba dondono molu. Bibilo papa sisemba yawe wa shakwa ufa. Yo imbane. Pademe pina. Kwa fane kanhijimi. Kaimambo mautaro. Malelu akwa ifa. Beatingao. Ufa kwa ikana wa. Desha kwa. Fane una angbane. Kenenato. Ahegaya ungwane. Kwa fane yange yimaloti kesodone ijoya. Kwa ifaya yima rabi kenyeriko ye. Abraham jazwala yange ama. Wane utendezwa kwa ilu kwa Faena yange amaye. Kovo egene pambage waiku. Bagene uya vedu ejakiri bagene. Bakakwa efaweje. Mawedu ye aimbane. Tere onda osu ese yawetu. Vaye mase nase kwa. Fane uwadusha. Kofangu enjakishimba dondono malu. Bibilo papa sisemba yawe waisha kwa ufa. Ya imbane. Pademe pina. Kwa fane kanyijimi. Kaiwembe mautaro. Malelu kwa ifa. Beatingao. Ufa kwa ikana wa. Desha kwa. Fane una angbane. Kenenato. Ahegaya ungwane. Kwa fane yange yimaloti kesodone ichoya. Kwa faya yima rabi kenyeriko ye. Abraham jazwala yange ama.
wane utendezwa kwa ilu kwae faena yange amae komo egene pambage waiku bagene ya medu eshakeri bagene paka kwae faweje mavedu ye aimbane tere onda osuwese yawetu vaye masena sekwa fane uadusha